Aitaren eta Semaren eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Senideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Aitortzen diot jainko guztiz ahatxoari, eta zuei ere bai nire senideoi, pekatu egin dudala goapen hitz eta etez. Eta egin beharrak ez eginez, bai pekatari naiz, horregatik eskatzen diet Andre Maria Leti Virginari, aingeruko santu guztiei, eta zuei ere bai eneserideoi, otoz egin dezazuran ere jainko gure jaunari. Erruk idakigula jainko guzti zahatxua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, egin dezagun oto ez. Barkatu horren jauna zeude zerbizarien pekatuak, eta gure egite hutsez ezin baikara zure gogoko izan, salba gaitezela, zure seme eta gure jaunaren amaren autorizari esker. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarraki bizi baita gizalde eta gizaldetan. Jeremias profetaren liburutik. Garai hartan, dio jaunak, Israelgo leinu guztien jainko izango naiz, eta haiek nire herri izango dira. Hau dio jaunak, Basan mortuan azaldu nion ongi nahia eriotzatik ihes egin zuen herriari, bere atseden bidean da Israel. Urrutitik agertu zaio jauna eta esan dio. Maite zaitut, betidanik maite. Horregatik natzaizueten gabe leial. Berriro eraikiko zaitut eta sendo irango duzu Israel neskatxa eder. Danbolina eskuan duzula aterako zara berriro, festazaleekin dantzara. Berriro landatuko dituzu mahastiak, Samariako mendietan. Landatu dituztenek jaso dute uzta. Bai, badatorreguna, zaintzaileek Efraingo mendialdean oihu egingo dutena. Ea, igo gaitezen zionera, goazen jaunagana, gure jainkoan gana. Hau dio jaunak, egin oihu pozaren pozez, Jakoben herriagatik, egin irrintzi herrien buru denagatik, egin oihu goretsi jauna esanez, salbatu du jaunak bere herria, Israelen bizirik geldituak. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zainduko gaitu jaunak, artzainak hartaldea bezala. Zainduko gaitu jaunak, artzainak hartaldea bezala. Entzun herriok jaunaren hitza, iragarri urrutiko kostaldeetan. Israel sakabanatu zuenak berak biltzen du, eta hartzainak hartaldea bezala zaintzen. Zainduko gaitu jaunak hartzaiak hartaldea bezala. Jaunak Jakob berri askatu du, indartsuagoaren eskutik libratu. Pozoiuka etorriko dira Sion mendira, jaunaren ondasunetara helduko dira. Zainduko gaitu jaunak, hartzainak hartaldea bezala. Neskek pozik egingo dute dantzan, mutil eta agurekin batera. Haien dolua alaitasun bihurtuko dut. Atsekabearen ondoren kontsolatu eta alaituko ditut. Zainduko gaitu jaunak, hartzainak hartaldea bezala.
zuekin. Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Tiroko eta Sidongo lurraldera aldendu zen Jesus. Hartan inguru haietan, bizi zen emakume kanaandar bat deidarkada hasi zitzaion. Jauna, Daviden semea, erruki zakizkit. Oinatze gorritan dauka deabruak nire alaba. Baina Jesusek ez zion itxik erantzun. Ikasleak hurbildurik erreguka ari zitzaizkion. Egiazu kasu, eta doala deidarka baitatorkigu etzetik. Jesusek ordea, Israel herriko ardi galduen gana bakarri bidali nau jainkoak. Baina emakume hurbildurik auztez jarri zitzaion esanez. Lagun iezadazu jauna. Jesusek orduan, ez dago ondo semalabei ogia kendu eta txakurrei botatzea. Emakumeak erantzun zion, bai jauna, halaxe da, baina txakurrek ere jan ohi dituzten nagusien maileatik erortzen diren ogi apurrak. Orduan Jesusek esan zion, emakumea, handia da zure fedea, gerta bekizu nahi duzun hori. Eta une hartatik sendatua gelditu zitzaion alaba. Jaunak esana. Bueno, estamos celebrando hoy la memoria de la consagración, de dedicación de la Basílica de Santa María Mayor en Roma, ¿no? La primera iglesia, vamos a decir, de Occidente, así basílica en Roma, dedicada a nuestra Madre. Seguramente más de uno habéis tenido la oportunidad de visitarla. Nosotros, con los jóvenes, ¿no? de confirmación, pues eso, estábamos muy cerquita, ¿no? Pasamos por ahí y demás. Bueno, y es también la Virgen de las Nieves, porque esa edificación, yo la verdad que no sabía, pero fue por un sueño, ¿no? Que tuvieron los nobles y el Papa, Liberio, la noche antes, la noche del 4 al 5 de agosto, y tuvieron el matrimonio y el Papa ese mismo sueño, en el que la Virgen les invitaba a que hiciesen y levantasen esa basílica en su honor. Y que les iba a dar una señal milagrosa. ¿Y la señal cuál fue? Pues que en pleno agosto, primeros de agosto, pues nevó en Roma, algo absolutamente pues inaudito, ¿no? Entonces, y nevó justamente en el lugar, marcando el lugar donde la Virgen quería pues que fuese edificada la basílica, ¿no? Y ahí pues la levantaron y así lo hicieron. Bueno, más allá, ¿no?, de lo anecdótico, María, ¿no?, yo creo que nos habla eso de la fe, ¿no?, la fe de María, y nos invita a la esperanza, igual que hablaba pues la profecía de Jeremías, ¿no?, en la que, pues, y también el Salmo, ¿no?, que nos habla pues de esa esperanza, esa alegría que el Señor nos convoca. Hemos pasado por la prueba, por la tribulación, por la dificultad, igual que en tu vida. En tu historia no es de pronto todo castañuelas y fiestas, sino que también hay momentos de tribulación, de dificultad. No es que Dios te mande, sino que la vida, ¿no?, conlleva esto, sufrimiento, dolor. Y María, nuestra Madre, bien lo sabe. Ella misma tuvo que pasar dificultad, tribulación, huir, ¿no?, ser pues, una emigrante, pasar por el juicio, ¿no?, la mirada pues de los demás, viéndola embarazada de aquella manera, sin saber muy bien qué pasaba, yo qué sé, ¿no?, y teniendo a Jesús mismo por un loco. Bueno, tuvo que pasar, y los sufrimientos, sobre todo, de ver a su hijo pues muerto en la cruz, ¿no?, y sepultado. Y sin embargo, ¿no?, las lecturas no se quedan ahí simplemente en la tristeza, pues eso, de la dificultad, sino en la esperanza de la victoria, ¿no? Dice que el Señor, con amor eterno, te amé, ¿no? Pues podemos decirlo sobre María, y María es testigo que nos lo dice también a nosotros, ¿no? Dios te ama así. También en medio de la dificultad, también cuando en tu vida pues parece que, oye, que es un desierto y que no se merece una flor, ¿no? Pues también ahí Dios no ha apartado su amor de ti. ¿Y qué te invita? Pues lo que hemos visto en el Evangelio, al combate de la fe, ¿no? Nuestra vida como cristianos no es, insisto, que todo te vaya bien, sino estamos llamados aquí en la vida a manifestar el amor de Dios en medio y dando el buen combate de la fe. Como esta mujer, que a pesar de que las circunstancias, parecía que Jesús no le escuchaba, que estaba dormido,
como a ti te puede pasar tantas veces en la oración. Oye, Señor, ¿dónde estás? Que no respondes. El Señor conoce tu corazón, no está dormido. Pero, pues a veces sí, no entendemos sus tiempos, sus modos, ¿no? Y calla. Pero el Señor alaba a esta mujer. ¿Por qué? Porque dio buen combate de la fe. ¡Qué grande es tu fe! Que suceda según tu deseo, ¿no? Y al final obtuvo el milagro, ¿no? La curación de su hija poseída. Pues tantas veces, insisto, el Señor lo que nos invita es a esto, al buen combate de la fe. Cuando especialmente las cosas pues se ponen un poco difíciles, no derrumbarse, no venirse abajo, no decir, pues ya está, ¡hala, me cambio de Dios! ¿No? Perseverar en el Dios único y verdadero, en el que te ama eternamente y es fiel. Y al final, pues eso, lo podemos comprobar verdaderamente, igual que lo pudo ver esta mujer sirofenicia. Igual que lo hizo también María, nuestra Madre de las Nieves, Madre de la Esperanza. Pues que así sea. Llenos pues de confianza, le presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, el Papa León, por nuestro arzobispo don Florencio, Escadezaion Jaunarí. Pedimos por todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad para que trabajen por el bien común, por la justicia y por la paz. Escadezaion Jaunarí. Pedimos por todo el pueblo cristiano para que se acreciente nuestro amor, nuestra devoción a nuestra Madre Santísima, para que ella también nos contagie esa fe firme a pesar de las circunstancias tantas veces adversas. Escadezaion Jaunarí. Y pedimos por último por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, hoy especialmente por Jorge Urrutia, Lorenzo Urroz y Luis Mari. Escadezaion Jaunarí. Acoge, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Zenideok, egin dezagun autodiskusio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jauna, egizu sakrifizionen eskaintzak zure grazia lagun. Bihur gaitzala zure semearen ama goresten dugunok, zuretzat betiko opari bizi. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin. Gora bihotzak. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nonai eta beti gu zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri, eta zu behar bezala baidenkatu eta gorestea, Maria Virginia ospatzen dugun egun honetan. Berak zure hitza bihotz garbiz hartu zuen, bere Virginia zabelean sortu, eta Elizaren hasiera prestatu, sortzailea mundura ekarriz. Berak gurutze ondoan, jainkozko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren heriotzat bizi berrira sortutako guztiak bere seme alabatzat hartu zituen. Berak bat egin zuen bere otoitza ikasleenarekin, apostoluak zuk agindutako espirituaren zain zeudela, eta horrela Eliza otoizlariaren eredu bihurtu zen.
Zeruetara jasoa izan ondoren, Erromez doan Elizari ama maitasunez laguntzen dio, eta Elizaren pausoak gidatzen ditu, jaunaren egun handia etorri bitartean. Horregatik, santu eta engeru guziekin batean gorezen zaitugu, beti eta beti abesten dizugula. Santu, santua, dira guztiek, santu zara, bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizazu bada santo giarro hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikasleei eman ziren ezanez. Hartzazue eta jan guzio kontatik, ondere gorputza data, zuen zat emango dena. Era berean afarondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman ziren ezanez. Hartzazue eta edan guzio kontatik, ondergoraren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta askoren zat pekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinesmenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztora gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbizari onartu batuzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santua batekin ezala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure Eliza. Eramazu maitasun osora Leongurita Santorekin, Florentzio gure gozeanarekin, eta lez gizon guztekin batean. Era berean, izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Jorge Urrutia, Lorenzo Urroz eta Luis Mari. Eta hildako guztiak ere, arizazu zeure erpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren gu guztio betiko bizia iriz dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia Doatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutziek ari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan egin zure izena, etor bedi zure erreinoa, egin bedi zure naria zeruan bezala durean. Ema eguza horren tako honia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorru lehi barkatzen joan ezero. Ez aizazu itxapetaren hortzen, baina atera gaitzazu baizetik. Atera gaitzazu jauna gaizu zietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta estualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea,
noiz etorko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk ezana da apostoluei, pakia uzten dizuen nire pakia ematen. Megira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakia eman batazuna, erregi bizi baitzara gizale eta gizalietan, jaunaren pakia betizuekin, emaiozu pakia elkarri. Jamoikoaren bildotxa, zuzentzen dugu erruki jauna, jamoikoaren bildotxa, zuzentzen dugu pekatua, erruki jauna, jamoikoaren bildotxa, zuzentzen dugu pekatua, erruki jauna. Ona men jamoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren mahairarituak, jauna nire baina zartzuz bat eta zindatuko naiz. Yeah.
Egin dezagun otoez. Betiko salamenean parte hartzea eman diguzu jauna. Egizu, zure semearen amaren oroipena egiten ari garenok poztu gaitzezela zure graziaren beteaz. Eta suma dezagula, gero eta indartsuagoa dela salvamena gugan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bedeinka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Dio,